Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunze b'Ibendera TV, nizera yuko mumeze neza, nizera ko kandi mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima, aho muri gahunda zose zigiye zitandukanye murimo. Turi mu masaha rero y'isa sita, tuje mu mwanya w'amakuru aba agiye agezweho hano ku Ibendera TV, by'umwihariko twibanda cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere na mbere ariko ubanza ukande subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi, tujye tubana mu makuru yacu agiye atandukanye, tugenda tugutegurira amakuru atandukanye utasanga ahandi. Uti rero nje kukubwira iki mukuri aya manywa kuri izi saa sita, n'iki kigezweho? Ni amakuru menshi agiye atandukanye ngiye kugenda ngarukaho, nyuma y'uko abakongomani batangiye kwigaragambiriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'Amerika ndetse nayo ikaba iri gutangaza yuko ishobora kuba igiye gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakongomani bahagurutse bajya imihanda yose, barimo baragenda bigaragambya bamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bakanamagana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ubutegetsi buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Turagenda tugaruka ku by'iyi myigaragambyo ikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko kandi M23 ifashe uduce tugiye dutandukanye. Ejo twababwiraga agace yari yagiye ifata, nyuma y'uko kandi ibiganiro bigiye bisubikwa. M23 nta gahunda ifite yo guhagarara, irimo irarwana yerekeza Kinshasa. Uyu munsi rero ugomba kumenya uti bageze he, n'akahe gace bafashe. Ndakubwira agace bamaze kuba bafata muri iki gitondo. Ndaza kubwira kandi ko mwibanga rikomeye cyane Joseph Kabila Kabanga, wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaze kugira uruzinduko i Kampala, aho amaze guhura na Yoweri Kaguta Museveni. Uraza ugenda umenya utese baganira iki, byari bimeze bite, byagenze bite, niki cyatumye ajyayo, amakuru avuga yuko bashaka gutera kudeta bimeze bite, nibyo turi bugende tuganira. Ariko kandi ndaza kubwira yuko Joseph Kabila nkimuriho amaze gutangaza yuko abaturage ba Kongo ngo biteguye gushakira amahoro arambye igihugu cyabo. Ese bifite aho bihuriye n'uru rugendo amaze kugira muri Repubulika ya Uganda cyangwa? Ibyo rero ndaza kugenda nabyo mbigarukaho cyane muri aya makuru. Ariko kandi ndaza kukubwira ko guverineri uvukana na Colonel Nanga wa M23 amaze kuba ahunga. Ni uwitwa Christophe Besen Nanga, waza ari guverineri y'intara ya Haut-Uele mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amaze guhunga kiriya gihugu nyuma y'igihe agenda aterwa ubwoba. Ese uraza kumenya ese ninde uri kumutera ubwoba? Ni Leta ya Kinshasa iri kumutera ubwoba? Ese ninde uri kumutera ubwoba ko yakabaye ari gucungirwa umutekano na Colonel Nanga? Aya makuru n'andi menshi agiye atandukanye iyo tugiye kuba tugaruka hano ku Ibendera TV. Ariko by'umwihariko iyo utarakanda subscribe, waba uri mu bihombo, waba uri muri 18, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi muri aya makuru, kandi wiga kudufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. WhatsApp channel yacu ni Ibendera TV. Agataho amakuru arambuye ndaje mu kanya ku buryo burambuye, ikaze. Reka mwikaze mu makuru ku buryo burambuye. Munyemerere nyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravugwamo ari uko abaturage baherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abanyamurenge batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bakomeje kugenda bakora imyigaragambyo igiye itandukanye bamagana ubuyobozi bwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Abaturage bo mu mijyi itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gushyira hamwe bamagana, aho bari kugaragara mu mihanda bagenda bamagana ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo bavuga yuko bushaka kwinjira mu kibazo cyo kugenda batera inkunga ndetse bagafasha leta kwica abaturage. Aho bari kugenda bamagana rero ubutegetsi bw'ibihugu byombi, bagaragara bafite amadarapo agiye atandukanye. Reka kandi nkubwire yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverineri uvukana na
Colonel Nanga we Muventura witwa Christophe Brazana Nanga wahoze ari guverineri w'intara ya Haut-Oire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze guhunga iki gihugu nyuma y'uko kiriya gihugu nyuma y'igihe nyine bagenda bamutera ubwoba. Besane asanzwe ari murumuna wa Colonel Nanga, akaba ari yarahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Seni, imbere yo gushwana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agahuza amaboko na M23 bahuriye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo. Uyu mugabo avuga ko guterwa ubwoba kwe ari nako kwabaye intandaro yo kujya mu ishyanga, ndavuga amahanga nyine, kukaba gushingiye ku kuba avukana na Colonel Nanga. Africa Intelligence ivuga ko rwagati muri Mutarama aribwo Besane yamaze guhungira i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma yo guhabwa uruhushya rwo gusohoka igihugu na Vice Perezida wa Sena ya Kongo Jose Karara Wakara. Itangazamakuru kandi gikomeza kivuga ko ihunga rya Besane ngo ryatumye Georgette Aroya Mukobe wahoze ari umwungirije atabwa muri yombi muri uku kwezi mbere yo kujyanwa i Kinshasa ashinzwe kuba afite ahuriye n'umutwe wa M23. Icyakora leta nubwo ibyo uyu mudamu ashinjwa bitaramenyekana neza, amakuru akomeza avuga ko inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zimushinja kuba yaravuze amagambo ashyigikira uriya mutwe. Amakuru kandi avuga ko kuba Nanga yakwihuza na M23 ubutegetsi bw'Kinshasa bwakunze gutoteza abagize umuryango we barimo na se umubyara wari usanzwe ari umutware muri Haut-Oire muri iriya ntara, ni mu rwego rwo gukomeza kumuca intege. Icyo gihe kandi ni nabwo nuriya murumuna we yatangiriye kugirira ibibazo kugeza ubwo muri Mutarama 2024 inzego z'ubutasi bwa Kongo zamuteye ndetse zikanasaka urugo rwe zimukekaho kuba atunze imbunda ndetse na zahabu. Nyuma y'amezi 3 nibwo kandi yatakaje inshingano zo kuba guverineri asimburwa n'uwitwa Jean Bakumito Bambi kuri uyu mwanya wo kuba guverineri. Reka rero nkomeze nirukanka kuri iyi nkuru itangaje, aho biri kuvuga yuko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gaherutse kugirira uruzinduko i Kampala, uruzinduko rw'ibanga rwasize ahuye na perezida Yoweri Kaguta Museveni. No ruzinduko yari yatumiwemo n'uriya mu perezida wa Uganda nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga. Igitangazamakuru kigakomeza kivuga ko kuwa 14 Werurwe aribwo Kabila yavuye i Kampala imbere yo kwerekeza i Nairobi muri Kenya. Kugeza ubu nta makuru arambuye y'ibyo yaganiriyeho na perezida Museveni aramenyekana, gusa abantu ba hafi ye bavuga ko ikiganiro cyabo ngo kibanze ku kibazo cy'umutekano muke bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila kandi aheruka gutangaza ko yahagaritse amasomo yo ku rwego rwa kaminuza n'amasomo yaramazemo igihe ngo kugira ngo yite ku kibazo cy'igihugu cye cya Uganda nyine. Mu kiganiro kandi aheruka kugirana n'ibitangazamakuru byo muri Afurika y'Epfo yagaragaje ko Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo wa Kongo Kinshasa nyirabayazana w'ibibazo byugarije kiriya gihugu. Amakuru kandi avuga ko uruzinduko rwa Joseph Kabila i Kampala rwahuriranye n'urwa Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 yararimo agirira muri uriya murwa mukuru wa Uganda. Nanga asanzwe ari umuntu wa hafi cyane ya Kabila, dore ko mu gihe cy'ubutegetsi bwe yarakuriye komisiyo y'amatora muri Kongo. Kugeza kuri ubu ntibiramenyekana niba ubwo aba bombi bari Kampala baba barahuye, gusa Kabila kandi ashinjwa na leta y'Kinshasa kuba umuterankunga wa M23, ibyo umunyapolitike we ahakana inshuro nyinshi. Uganda kandi yakiriye bariya bagabo bombi, ni mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kuvugira mu matamatama gufasha M23 nyuma y'uko mu Gushyingo 2021 ubwo izi nyeshyamba nyine ziyobowe na General Sultani Makenga zateraga Kongo ziturutse muri Uganda ho zabaga nyine. Reka nkomeze aya makuru kandi nyiri kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko kuri Kabila nkubwire ko
wigeze kuba nyine uyu Kabila avuga ko amaze iminsi aganira n'abafatanyabikorwa batandukanye imbere mu gihugu kandi ngo bose bakabifuza gushyira hamwe bagashakira igihugu amahoro. Aganira na SABC News, Joseph Kabila yavuze ko ku kibazo cya M23 yanze kujya mu biganiro by'amahoro, avuga ko hakenewe ibiganiro hagati y'abanyagihugu kugira ngo ibibazo bibangamiye abaturage n'ubumwe bwabo bishakirwe umuti urambye. Kabila kuwa 2018 Werurwe yabonanye na Thabo Mbeki wigeze kuyobora Afurika y'Epfo ndetse baganira ku bibazo biri muri Kongo. Kabila yaherukaga mu biganiro by'amahoro bya Sun City muri Afurika mu y'Epfo mu mwaka w'2002. Kabila akaba yarahamagariye abaturage ba Kongo kurekeraho kwishyiramo ibindi bihugu bavuga ko aribyo bibateza ibibazo, aho yavuze ko ibibazo biri muri Kongo ari iby'imbere mu gihugu kandi ko abanyagihugu aribo bireba mbere na mbere. Yanashimye icyemezo cya SADC cyo kuvana ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngana rero ku musozo, ngenda nsatira umusozo, reka nkubwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi ariho ngenda nsoreza, ngenda ngana ku musozo w'amakuru y'abagiye agezweho. Ubwire ko intumwa ya MONUSCO yakiriwe na Colonel Nangawe mu Ventura ari kumwe na Bertrand Bisimwa mu mujyi wa Goma, bakaba baganiriye ku buryo MONUSCO yazana imfashanyo ku banyekongo bari mu nkambi z'impunzi zigiye zitandukanye. Nshuti bakunzi bacu, mu nyemerere ngende ngana ku musozo w'amakuru yaragezweho n'amakuru agiye atandukanye. Ushobora kudukurikira amakuru agenda asohoka buri saha nk'uko mubimenyereye. Rero ikintu cya mbere ni amakuru, kandi umuturage ku isonga ni mwebwe dukorera. Niyo mpamvu tubasaba yuko inshuro nyinshi muba mugomba kugenda mutera comment, mukandika ku makuru tugenda tubategura, mukatubwira ese dukosora iki, twongera iki mu makuru tugenda tubategurira, ese nayahe masaha meza tugomba kugenda twabazaniye amakuru mu amasaha muba mufitemo akanya gahagije, ese twibande kuki mu makuru tugenda tubategurira, tuvuge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa duhindure tunyuzemo tujye no mu makuru atandukanye, by'umwihariko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi agiye atandukanye, tunibande ku yo mu Rwanda. Ubwo ibyo mugenda mutubwira nyine, gusa ikintu cya mbere ni amakuru kandi umuturage aza ku isonga. Ubwo ngenda garuka mu yandi makuru araza kuba agezweho. Mukomeze mugire ibihe byiza.